Sapa fihede ya agak susah lah ini undangan supaya bazi magkade ba fatwa lima bihede wasyofuna mawai rasatu mama afifu yahum ni pesumange keluarga besar Gama Maniske Fefu Simanage keluarga besar Gama Mamesta Simanage Maksudnya Torres Nifo Sumange ira satu ama berdana-tana Simanage ngasih lalaziting ira tua sinoso banahayade Nifo Sumange satu ama bapak kepala desa itu mebas menegi bazawata ni fasumanye ira satu banua sinoso bazimakade ni fasumanye mai rato mema satu siai simai pawawade de baba malofale wa bazimakade simanege ni fasumanye ma ira talifusema Fefu para undangan satu siai sino manega ina te bazi magade masih manega ni pasumanya ni masih ema ironoma sama si dofong apate si darwani ha bazi magade tasuno walo walang batade sohagele baba masihnya kedang bazi magade notola sowa wate de ita ba Baba malu ala halewu bazi makade no ite ska da soaya gina tasisokhi no ite da cuaca sibaga baba baba de bazi makade musido idaga pagusalahin udanga ya aga badaene kerasa tama maafefu na umade dania si faudo de da maafefu berarti behede da daene berarti nalefon itu ada satu amat dari para undang berarti beda nama maseli deh. Bazi mereka dewa pemaluan Allah lewa daya ina tersisoki ni fahamu lo balangi bapa ngabate bapa masido sebuah pengabate ada nalawa bagamai dola satu alamane ada wa alwa balewa ada walau wasa menuhasara de matua dalave jadi padu de mata ini watolahu lo itu pasti maka dewa si dua ngasi menotola hasara de download si darwaniha si datau teleponada pasti maka de silawa mereka mama niskena megidai umasira nunuma berkat si memulai bapak delanora banahiyade mana iwa ono mabertai na lo masiya pa fadu de malemazadi na lahaliwo da bazi malkwate dawa meno hasara de dono da dawa to la omulo ita banahiyade hizai baba malu al halewo bazi malkwate yaga ira talifusemi sowa wade de raga ba muso de ma babi asoma banahiyade baba ne miaga Basi managai bapa malu ala halewu basi magkade. Iza megeo ya menemene sino lapae maira satua terteraga la bau satua mege. Bafadu de madai rogo masidarua no latana baburu de radae ne. Wa fifu haja menemene ade. Dan yaga panahya di mosilo rag mamane banguma kerauloma fifu ngawal hadia baba malua baba mazuki fangabatu si sekia dene dau siopo na miosiaigo fangataufi lo walang leme dua dau ya me fifu hobu di TBE baguli danu adene dau nomor lo walang bersyukur dalam segala hal mengucap syukur kepada Tuhan itu yang lebih penting dalam satu keluarga ya bedanya naumu sodemi bawang abate olifami lowalang dan si duania lowalangi nomor 2 ya tahun
bagulidana de ira satu ami ya maila badayene oso zatua si papapata si darua dan faduh dede madayen ni fasumange bayolifu ami ba musumange satua me bagulidana adene ya surga itu adalah di telapak kaki ibu. Jadi kenonoma tertera gadai kenonoma berta mamane bangumal ke numenema masole pakai mabazi magade mamane banguma onoma de baga kamuata ya dan faduh dede ma onoma berta daene atena lawang ono alawe ade sangat ke banua pasamurudu ke banua ya bedanya babanua ni rugi me onoma berta fabali zifatali fusa fabali banuasa na rugi banozo banua bedal simane ilagu meso bazinga mabanahiade rasa tua simane dania muatamo pangomasi esatua pangomasi etalifusa pangomasi banua pangomasi lala talifusa maafefu sifahatil simane na rugi ya dan simane kenu mana mabanahiade tentu nolabe ba masih kau ira satua yang babong abat ade baba malua lal halewo bazi mal ke ade nolabe ba masira berena ba kada ba hukun non hade la mane ba ngumal lawa fa ya rozi bu sebenarnya mane da ba bazi tengah bo tapi hiza bazi mal ke ade nola falwa ke disaki hafa malua ni halera ba malua balazi mal jadi ada dania bui oli fudrau ke bazi sofona ya fenomena mabanahya de mau noma widanya dalila so itau ke nalawa dia dah hada gulu akhir amal banahya de ni kira talifusau adalila kau ni wadau ke banomo ya natola dia ia bazi sofona tengah dalila wakau berarti hiza ini minoono tau ke babong apa tu ada seene bahiza ini ya uga satu daheni dalam halewa tasatua babong apa tu ada ya jadi hizai baji malkade patuh dedema babong malu halewa sisaki baji malkade datau sarang dededa datau musoi dededa tertera ke baji malkade